Hawu masibingelele kwinanda 88.4 FM ekseni kuyisabatha sixolise lapha ya kunophixexixe kuningi kuthuli imsakazo kubuye ekhambe nogesi la ubuye ungabusazi kodwa ke nangoNkulunkulu wasekuphakameni engathi sevumile esithemba ukuthi sesiyatholakala emoyeni kulabo bebesizwa sithuli Thaba Zambothi lobingelelayo uhlelo usikhumbule ekuphakameni nanda 88.4 FM angihambi ngedwa ngihamba nomfundisi uJS Mhlongo njengenjwayelo umhla ka14 namhlanje January 2023 kusewumhlangano wasentabeni njengoba sesiqalile ngesabathe edlule sisaqhubeka lapho ukuthi semhlanganweni wasentabeni kepha ke namhlanje sisazoke sibheka ukuthi sayikhumbula yini ukuthi mase entabeni sisuke siyokwenzani inhloso yokuntabeni ukwenzani kodwa ke ngingaze ngigeqa amagula ngicela ubingelele mfundisi sibingelele ngiyathemba siyezwakala ke besha abantu ukuthi basithola yini ngiyathemba siyezwakala ngiyabingelela ke kuphi nakuphi kade siney'nkingane cishe ukuthi sokuzwakele manje kodwa sozwa ngabantu ukuthi siyatholakala yini siyabingelela sisazoqhubeka kakhulu ngayo indaba yomhlangano nokukhumbuzana ukuthi kambe inhloso yokuthi size sincengelwe ukuthi nathi asikhuphuke size entabeni kwakuyini inhloso yokuthi nathi sincengelwe ngoba ngesikhathi uNkulunkulu emema ushembe phezulu kwentaba yomhlangano wefuna ukugibela naye yedwa njengoMosi egibela afika khulume noNkulunkulu ebesehla ayokhuluma nabantu ithi ke insizwa la nangoba ubaba uMwandla ubaba uHlongwana eNewland uthi sesizwakala siyabonga ukuthi sesizwakala sizohlala kakhulu kuloko ngoba sifuna ukubheka namhlanje ukuthi inhloso yakhe yokuthi asincengele kwakuyini esesincengele noNkulunkulu wavuma ukuthi nathi sikhuphukele entabeni kungabe sayibambe ngomthetho kaMosi nowashiwo enye indoda sizahamba ngayo indlela masisahamba sisendleleni mase sifikile sifike sihlale ngendlela evumelekile yini iloko engicela sokhuluma ngako namhlanje kakhulu iloko sokhuluma ngako kakhulu ukuthi uma sesifikile sifike sihlale ngendlela uNkulunkulu ayilindele yini ingabe uyasibona yini masisentabeni masibona siphuma sibahle yini kuyena ileyo ndaba ezohlala kuyona kakhulu ukuthi ngabe mase thatha isithombe sakhe sasezulwini siphuma sibahle yini ukuthi uNkulunkulu usathokoza yini ngathi usathokoza yini ngathi ngoba sasivele kungewona okwethu kuyentabeni kwakukashemba fika thatha imithetho ayihliselektini sakhala ngokucabanga into eyenzeka kuMose sesentabeni ekhuluma noNkulunkulu uyafika abantu babhizi sebezakhela izithombe ebaziweyo so kufuna sibhekeke nathi ukuthi sisathemba uNkulunkulu yini sisahamba endleleni mfundisi uqale kahle mangozwa uthi sisasuka sisahamba yeka nje ukuthi sezifikileke sezihleli sisuka nje sihamba ngakho yini mhlawumbe ake siqale lapho singaze sifike ngoba kuningi esokuphawula esikubonile esikuzwile esekwenzekile loke uvulile umhlangano asiqale mhlambe sisuka ngoba ngesabathe edlule ngiyakhumbula ngaze ngabuza mina khamba kanjani ngoba sesibona yonke inhlobo okholwayo ongakholwa isangoma inyanga yini dibena konke kuyahanjwa nje kona ngeke kuyinto endala ukuhambe nombani wami usukhumbula kahle ukuphenduka kukamfundisi uMbatha wayeyobhala abantu abayakushembe wayeyisitha eyimpimpi ngaleso sikhathi kodwa uNkulunkulu wasekuphakameni kwasho ukuthi uyayithanda lempimpi
wayithatha ngomoya sezulwini wayiphonsa phansi kwakhe yayisiphendula kwangeyona yedwa ikona ke lokho ke engangikubuza impela ngiyathanda namhlanje uyayicacisa ukuthi kuyenzeka uhambe ngenye inhloso kodwa ufika kubamba uNkulunkulu uthi uhamba ngenye wena inhloso yakhe ifika ife bese kukhula ekaNkulunkulu inhloso la hayi ake siqale ekuqaleni umthetho wokusuka asizokwazi kwezinye indawo zoba bikho ngoba sisesikhathini sani senkokhelo kufuna abantu bavume ukuthi sesikhathini senkokhelo le ngikhulumayo izofakazelwa izinto ezikhulunywe kwezinye inkonzo zasemhlanganweni ngithola inkonzo ebengithunyelwe omunye kwabuya ikhona inkinga khona uqamcishe kuyacisha kukhanya kodwa nakuse kuyakhanya futhi kunenkonzo engithunyelele uvezi ekhuluma ngeyalo zikaShembe inkosi yasePhakameni leyo nkonzo inkosi ilanga ikhuluma ngendaba yomuzi wasePhakameni imhlangano kaJanuary noma umhlangano wasentabeni wawusukele ePhakameni kwakwenziwane ePhakameni sisakwenza yini lapho la sikhona phezulu ngokuthi sisendabeni yani yenkokhelo oqala singeke sikuthole endabeni ezingizona ngeke sikuthole igumbi elalivulwa ukuze kutshele oqala owayentabeni ukuthi baba siyakhuphuka ke manje siye entabeni owabizwa kuyona uNkulunkulu umoya wakho owakuzuza mawuhambe nathi endleleni ufike uhlale nathi la siyakhona kwakuvula igumbi bese kuba nomnikelo owawenziwa sokuvula igumbi asinawo ke sonke amagumbi into yokuqala leyo engasenzeki kwezinye indawo uma sekusukwa kunomzilo olandelwayo engicabanga ukuthi kunesidingo sokuthi khanjwe ngalowo mzila ahamba ngawo lo mzila ke yilo ophuma ePhakameni kukhushukwe sokuvuliwe egumbini kwathandazwa wanikelwa umnikelo wakhona bese kuyakhushukwa indawo yokuqala kuzofika kuphunyulwe kuyona iseyintuthaneni le ndawo eseyintuthaneni okuphunyulwa kuyona yona ndawo lapho uShembe athola khona isabatha ngicabanga ukuthi into edala kuphunyulwe kule ndawo yinye ukuthi uNkulunkulu wakwamvashela khona elethi isabatha nakhona kwase kuphunyulwa khona one way sisaphumula nikhona njengoba sokwakha isiphihli sedolobha khona sokunezitolo kungabe ayithathekile indawo la ahlangana khona noNkulunkulu asiyivikelanga leyo ndawo sidlule makudlule intuthaneni kuyiwe eKhimbali kufike kuguqwe khona mokudlulwa khona kuyiwa phezulu kaMngade esitolo la kuzofika kuhlalwe phansi kuboshwe inkatha yesivivane sokuqala umbuzo ke yini eyadala isivivane sokuqala sibekela asibeka khona asazi kodwa sesisusile sesikwenye indawo ilapho mfundisi njengoba uhlelo namhlanje lokujima lapha ukwazi inhloso kubalekile ukwazi imlando ngoba ezinye izinto ugcina nje usuyadlula nje awazi ukuthi lokho kwenziwelani la kwakumiwelani la kwakwenzekalani mhlambe enye into le edala ukuthi sigcine senza isinomo kanjani hayi ngenhloso ungazi ngoba into ofuna siyiqaphele
ukuthi njengoba sinamafoni mufuna inetwork uyeduze kwani kwetower le indawo ushembe ayibekayo othi muhamba uphumule kuzona ila uthola khona inetwork ezokudonsa ingene emzimbeni wakho ingene engqondweni yakho ihambe nawe izokubeka entabeni makusuka lapho kufika kuyaphunyulwa phansi engonweni kunesizathu sakhe esingasazi thina mawusuka lapho kuyahanjwa kufika kuyaphunyulwa futhi emkhukhuzi mawukhushwa lapho kukhushela phezulu makufika phezulu makufika la emkhukhuzi bokungahanjwa ngomgwaqo kaSimamani kungenwe emangangeni khushwe ngamanganga kodwa makufikwa emgwaqweni oyetshene emangangeni noyanga kasilambile kuthatha umgwaqo kasilambile udatshule ngawo khanya kwebheka amafa bese kwehliwa sokwehlelwa emhlanganweni yomdloti nomdlotshana umdloti umapi ungakanyuswa umdlotshana ukosiyana bese kwehliwa ke kukhushuke ngokhalo lemizi yakomthetho kuze kuyoqhanyuka sokuqhanyukelwa ke esitole enhlangakazi ilapho ke manje na ke ngiyayibuza ke lento ukuthi masiyiqalaza kwakunjena ke isigubhe sasikhala sasisinye sashawa uchwepheshe waso sinendlela esikhala ngayo asikhali njengoba gido ngimbonile umyende okwakuyena esithwala isigubhu waze ufika enhlangakazi nendlela yakhe esishawa ngayo asikhali njengoba gido esicawini kuze kuyofika kuhlalwe phansi mase kukhushuka futhi uyena ozosibele selisigubhu mase kufikwa phezulu kuzoguqwa kule indawo ezu7 sengabona inqaba mina kuhudula umhlangano wangaguqa ndawo wazofika phezulu ethi ke inkosi yasekuphakameni ngelinye ilanga ekeni imbuzo ukuthi niyosise emhlanganweni nje usibonile yini ushembu bekhona yini buza inkosi ilanga nimbonile yini inkosi ilanga lebuzayo ingakho ngithi kulolu hlelo esikulona siyalalela inkonzo zeingxenye ngeingxenye angiyithandi le yamaqembu yes ngoba siyibandla lika Shembe sonke siyona iqembu lepolitiki mengithi iqembu akuzwakali kahle kimi noma ke sesenza izinto ezicije ifanele zamaqembu kodwa uNkulunkulu akasimukeli njengamaqembu usimukela njengabantwana abasadukile kodwa aqeda sisesefweni asisesefweni ke saba kaNkulunkulu umzali ngomzali nezingane zakhe engazwani azamaye kodwa ukuthi ukuyihlanganisa kodwa lezona nje enye iphumbekele mase kufikwa ke phezulu ngisho sengichazile lento kodwa ke umbuzo omunye sinawo ukuthi masiyibheka ake ngikhulume ke manje ngokuhamba la iBhayibhelini ngisathi kuyiphi incwadi kodwa kune distance ekhaliwe between izitsha eziyingcwele nabayiholayo nabantu abalandela ngemumva kwabafundisi namakhosi bese kuba abavangeli bese kuba inhlayisuthi nabo bonke abanye kune distance ebekiwe phakathi kwezitsha igama esihlatshelelwayo lihlukene kade ngilalelela ukuzokhuluma la amakhosikazi nawasethi namantombazana namakhosazana mbongeni uJehova uShambu yazi ukuthi uhlukaniselani metha abanye abathi mbongeni uJehova abanye ababuze ukuthi sesize singena nje kuleli sango livule ubani ngoba sasivalele thina for 3 years singakhuphuka yedwa kodwa umkhululu wayiboshwa wasikhulula wathi uzani nani asiqapheleke ngithe akuwona amaculo lawa kaShembe zihlabelelo uthi ke kwesinye thina siyesaba sisesaba na sesaba umusa wakho owehlele phezukwethu umusa owehlele kuthina owehliswa uShembe
ukuthi asicelele uNkulunkulu athi uNkulunkulu abathe ngimvu inqama aphinde futhi asikhalele athi hayibo labantu abafuyile mhlawumbe kwakusengcono ngaleso sikhathi kodwa wasibona lesikhathi esikusona ukuthi labantu abafuyile kungcono bakhiphe utiki wetshe lo tiki usula usibhala encwadini yabantu abafanele ungene entabeni sasa sibekela imithetho ke yakhona umbuzo sisahamba ngayo yini mase sihleli sihlala ngako yini iloko engicela sikhuluma ngako kakhulu eke siyibuke ngithe ngithanda inkonzo engiyitholile zika January ake ngibonge eqala insizwa yakithi inyoni yasemanzini silwane samanzi ngathi inyoni silwane samanzi umfundisi umvubu khona into akhulume ngayo baningi abamenyiweyo kodwa bayimbijana abakhethiwe baningi abamenyiweyo kodwa bayimbijana abakhethiwe bengithi ngizowadlala lama clip kodwa ke naye ke nemshini yethu yenza le idlale ngathi kujwayelekile ke makhona into kanje sithi siyenze hawu kusho ukuthi hey omubi nemoya ivele ilwe ilwe ingafuni nje ukhuluma uthi umvubu ukhuluma ngendaba kaMabhengu ngithi uMabhengu mawakhe ngoba uzala lapha eBhekuzitha kaMakhuda engasho ukuthi ngikhuluma ngoyihlobo sami kodwa inkonzo yakhe ikhuluma ukuthi baningi abamenyiweyo ngenye indlela ukhuluma ilanguage yakhuluma inkosi ilanga ethi umlungu uyajabula yini ubona abantu bebaningi kanje ithi inkosi ilanga angijabuli ngoba ngathi bangaki kubona abazofika la kuthiwa ngibayise khona ezulwini usayikhuluma ngendaba kama wakhe khona ngilalelile lokho ngilalele kakhulu eke siyibhekeke ngithe endleleni ngizwa amakhosikazi nawe uthi ngibongeni uJehova ubani othe abathi ngibongeni uJehova ngoba bona bathi livulwe ngubani ubani ovule leli sango elalivaliwe sasa siyavunyelwa nisakhuphuka entathabeni uthi ke umvubu unkosi ilanga hayibo mfundisi wakhuluma indaba engazange ke ngizwe ke awuyilalelanga lutho uthi uma wakhe kuthe kusekuphakameni yayisithi inkosi ilanga ngicela omunye afunde umthandazo wesabatha hayi le kamfundisi umvubu ngizwile ngisho leyo uthi bihlatshelelwa amakhosikazi ngizwile mina hayi ngizwile angizosho ukuthi imaphi kodwa laba bebekwenza abafundisi benza umsebenzi wabo ilento esisho ukuthi hayi engathi khona ungafundiseki nowazi usale sethula nje angabe sasho ukuthi hayibo inkinga sebandile abangazi ileyo nto baningi manje manje abangazi bawothisha uthisha kanjani ungazi ngoba naba manje abantu abangebona abantu abaziya babona lento abekhe ikundleni uthi yakhuluma ukuthi unababa wena phela no nalo ongazi mayifice kungafundiswa uyabona ke athatha isihlala afundiseke yena ngoba anifundisi nina afundiswa kwakhe yena uzofundisa ngoba vela kufundiswa uyafundisa ke uzokhuthala uthi ke umvubu inkosi sithi akufundwe umthandazo wesabatha uthi themi ingene evesini lesibili lensizwa uthi ngeke ngumusho lomshumayeli ngoba umndeni wakho khona la phakathi kwethu mhlambi usethi ke ithenje mingena kwesibili isihlabelelo wathi thula wayekwenza ke lokho ngoba wengafuni yini eyidela lokho ingoba wayazi ingoba kwakuyena umnini wezinto kungabe namhlanje kwenzakalani wathula umuntu wayesethi niyazi maNazaretha ingilozi yesabatha isiyambile ngoba ubhimbe isihlabelelo sesabatha akababheki ngamehlo akhe
ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe kodwa abeke indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kwabamesabayo abagcini isabatha ngokufaneleyo abahlolisisa ukuthi luphi na usuku lami soNkulunkulu ngeqiniso lesabatha uNkulunkulu ngesabatha ukhipha ingilozi uNkulunkulu ngomhlangano ukhipha ingilozi zohamba nomhlangano mefika singakwenzi okwenziwa zahamba mefika singakwenzi okwenziwa sesifika cishe ukuthi sigcina sabantu nje abakwi picnic abangeke emhlanganweni oyingcwele kaJehova bese ithathela uhambo lesilule inyawo bese ithathela uhambo ngoba abanye bayebhishi nathi asithatheni uhambo sobonana enhlangakazi inhlangakazi kuthina sifana nebhishi ingakho sokukhona isikhathi sengqephu nakhona inhlangakazi sithaka nama appointment uthi hayi sobonana hayi ukuthi siyobonana ngendaba kaNkulunkulu sinama point 8 nje esiwakhile ukuthi sobonana entabeni uyabona mina ngiyabaxolela abantu abathi siya kuJanuary ubabone eqoqana insizwa zithi asilungise indaba omgidi zigide zenze ipractice yokugida ngoba ngomgidi ziyoshumayela kodwa zingayishintshi isiqi esafika noShembe le yakho obukhuluma ndawo uthi khamba kanjani sengiyibeka kahle manje kunodadewethu ngasho ilanga asebekholwa ababe ngakholwa babefaka amantibili ubusengi lokho kufakwa la befaka imgalofo ingubo lezi ezayibekelwa kubekelwe imbala ngembala bafatha ngento abaphatha amawisabo bebefika phezulu entabeni enhlangakazi iyona ndawo kuphela eyayifika ixube yonke inhlobo yomuntu bangene niwabona amavidi be odadewethu namhlanje bakhetha inkosi bakhona kodwa baqala ukugida beyintombi zangaphandle baqala ukugida bengene phakathi kwenhlayisuthi le nhlayisuthi engikhuluma ngayo ile eyayithi migula ithi hambani sengiyahamba yile eyayingenalo iphilisi likashukela kodwa yayivumela abantu abangakholwa bangene phakathi kwayo mebesuka kuyona bahamba baye enkosini bohlala phansi ibaxoxele uzwathi omunye umne asebenza uShembe khona lapho uzwathi omunye umne wethu uShembe lo hamba ilanga lalishele intombi zamabhinqa lalishele lalingashelela uqonyo lalishele ukuthi babuye namhlanje namhlanje baqomile bonke baphakathi uNkulunkulu thina singcwele luphi uthando lwethu yini lezi zinto eziphathayo sihamba nomhlangano wathi mayithi inhla uShamba athi hawu sebefikile angibathandi thina ungangeni phakathi kwethu singcwele kangakanani ngoba labantu baqala umagadeni ebengikhuluma ngayo ngithi baba omkhulu athu nontshengula uthi ukhulu ngithe uzala umanjobo ekhane kamngwengwe uzalo lo magadeni uthi umagadeni uthi kwakuyimina ngedwe engangumfica mase kushishilizwa la kusha umgidi ngoba umgidi kababa omkhulu awusheshe uthi wethu uyaphambila ngidwaleze ngikhona athi emva ngidwaleze ngikhona kodwa kwenzakalani kuyena usethi manje ufuna ukukhetha inkosi uthi baba omkhulu wena salukwazi umuntu ofana nawe akafanele ukukholwa akachazanga ukuthi wayi wahlala ukhulu magadeni ogana umkhulu omncane uhlale wanekhulu leminyaka nento ehlele emhlabeni yini ayimhlalisile yingoba uShembe wamthanda kodwa wayesethi wena ukufanele ukukholwa wahlala wakubekezelela lokho wahlangana naye wamqamba wathi unontshengula ngoba webhema ugwayi wamakhala engawuboni ngisho ukuthi ke bongakuhle sizibheke ukuthi ohambeni lethu isekhona yini ingilozi yomhlangano
nathi ke mfundisi usuyibeke kahle ke manje le yokufika kwabantu nabangakholwa ukuthi ukube kuseyilesi yasikhathi ngabe sibona ithuba lokuthi hawu nampa sebeyilethini bese sibasebenza sibafundisa indlela kaNkuluNkulu abantu mase bephakathi kwethu. Yebo kwakunjalo kuqala manje thina asabafundisi ukuthi hawu nampa sebela hayi bagcina sebefundisa thina sithi hlehlani mase besondela sebezokhetha inkosi bese sibabuyisela kwabaphuma kukona sithi kwenza utshwala sithi kuyathwaswa yebo sithi kwenziwa yonke le uzohlambuluka ubusukhohlwa thina sesibatshela ukuthi hayi wenza uzokwenza ukuthi lo muntu ufuna ukuzoyilahla lezi zinto usekhathele izona simbuyisele kuzona hayi hamba ukwenza uzobuhlambuluka uyabona ngiphatheke kabi hayi ngoba ngikholwa kodwa sibe neshwa omuntu engikhuluma ngapi ngathi kubantu ababona inkosi ilanga bajabula sebehamba emhlabeni kuna lento siyibona emhlabeni manje enziwa abantu egameni lobuNazaretha ngiyangimajabulele mina asebahamba ukuthi abahamba bakhululekile abasayiboni le zinto egameni likaShembe ngoba kuvele kuthiwa awubheka abantu bakaShembe eke ngithi ke abanye babuza nihlushwa yini nina ngoba naku nje sikhona anikhulumi ngani ngamaqembini cha sizokhuluma ngeqembu sikhuluma ngokukhathazeka kokuthi lento enithi niyo sayibona yayingenje kwenziwani bathina abantu ababukayo ithanye insizwa ingakho umuntu mayisibingelela mfundisi thina noma ngasibingelela thini athi awumntakonyazi ngiyavuma angibheki manje kunalabantu abanye abangakwenzi lokho abalibalo kufuna uqala belokwe edazi inkani nomuntu ongazi ubekubingelela kahle yena akanenhloso ezimbi lo muntu njengoba ekubingelele inhloso yakhe inhle kambi ubona intshebe yabothi hayi inhlansuthi lo hayi yena futhi aziyo wazi unyazi mangawazi unyazi ethi hawo uvume manje sesikhathini senkokhelo sesikhathini senkokhelo umuntu meso unyazi ngiseyiNazaretha ingakho sihlupha ngokuthi asikhulume la ngingakhuluma indaba yasegenyezini ngoba akekho uShembe okuthiwa Shembe wasegenyezini angimazi mina nanini uShembe okuthiwa Shembe wasethembezindle Shembe wasebuhleni kodwa uShembe munye owasephakameni mfundisi ungakaqhubeki kakhulu kade kufika insizwa nje ihlale kwaphela i-hour kumina izolo engelona iNazaretha naye iphatheke kabi ithi sikuyafika phakathi kwamaNazaretha yaphinde yahlele ngoba ayeyiphindisela kuyo lento leyo ishoyo uthi sikhathele lezi zinto lezi yathi yafika abantu kuwesike manje bayifaka moki lento yona ithi yabaleka manje yaNkulunkulu manje izongibuza ukuthi hey mina lezi zinto abangifaka kuzona labantu zingihluphe kakhulu kabi ngizama ukuphuma bangiphindisela kuzona kanti kufanele ngenze njani ukuze ngikwazi so ngilapho kulele olushoyo lokuthi umuntu uthi uzama ukuphuma futhi umuntu onje njengoba ezena kumina akazi ngoba umuntu ongakholwa mhlawumbe angasho ukuthi ongakholwa ongelona iNazaretha akasihlukanisi masibone nje abantu bakaShembe laba bonke siyafana kubona ingakho ngivuma noma umuntu angathini mayengibize nje ngokuko engibonile kodwa uthi ngeNazaretha ngiyavuma semqoka lokho semqoka eke ngicaphunela amazwi aqhamuke enkonzweni engicabanga ukuthi ibekwe kwabasekuphakameni amazwi enkosi ilanga atholakalayo einjumeleni zayo ake ngibuze eMaNazaretha ukuthi uma uchitheka lo muzi wasekuphakameni ningaba yini ningenze njani ningabuyeni utholephi uma uchitheka kuthiwa hambani lo muzi akusiwo lo muzi akusiwo osuswayo akusiwo umuzi obekwa lapha nalapha ngokuthanda komuntu akusiwo umuzi onjalo
lo muzi wehle ezulwini wafikela wahlala lapha ePhakameni awakhiwanga emhlabeni wakhiwe ezulwini wase wehlisa wabeka emhlabeni wabekwa kule ndawo hayi kwenye akukho lapho ungabuye wakhiwe khona uma usuka lapha ePhakameni kobe uphelile njalo ngeke ubuye ube khona ngoba uzokwakhiwa ngubani incwadi yesambulo ayivula ngalelo langa sambulo 21 verse 1 to 4 ngabona izulu elisha nomhlaba omusha ngoba izulu lokuqala nomhlaba okuqala wabe udlulile akusekho nolwandle ngabona umuzi ongcwele eJerusalem elisha wehle ezulwini uThixo ulungiswe njengomakoti ehlobele umyeni wakhe ngezwe izwi elikhulu livele ezulwini lithi bheka uthethe kaThixo ukhona kubantu uyakuhlala nabo baba abantu bakhe yena abe uThixo nabo abe uThixo wabo uThixo uyakwesula yinye uyawukwehla ezulwini ahlale nabantu abe ubani abe uThixo wabantu imuphi umehluko phakathi kokubo uThixo nokuba uNkulunkulu angikhumbuli khona umehluko uma kukhulunywa ngoThixo kuya ngoNkulunkulu kuthiwa ke meze ehlile ezulwini yothi mefike kubantu afane nabo abe uThixo wabo uThixo uyakwesula inyembezi emehlweni abo akusakuba khona ukufa nokudabuka nokukhala nokuhlupheka kusabekho ngokuba okuqala kudlulile njengoba ngisho nje awuvelanga lo muzi ngokuthanda kukaShembe uShembe wayengenasikhathi sokwakha umuzi wayehlupheka njengomambuma kodwa uNkulunkulu wase ewuletha ewubeka lapha ePhakameni amasango wawo abamane ngaphambili mabili ngasemva mabili futhi asazi ukuthi mangake ezulwini kodwa isiwaziyo thina lapha emhlabeni amane awakhiwa ke awunakwakhiwa ke kwenye indawo uma usuka lapha emhlabeni uNkulunkulu uyosuka phakathi kwabantu wake wakhona umuzi kaNkulunkulu eJerusalem kwaIsrayeli owakhiwa nguDavide noSolomoni uDavide washiya ukhombile eselungise namatshe namawindi nakho konke wathi uNkulunkulu cha ungawakhi wena Davide ngoba wake waphatha umkhonto wachitha igazi wagwaza abantu uzowakhiwa indodana yakhe uSolomoni kwathi mzukwana uchitheka lo muzi awuzange wakhiwe umuntu amaJuda ahlupheka namuhla azingelwa njengenyamazana lonke izwe noma eqhamukaphi ngoba kwachitheka umuzi wabo uchithwa ngamaRoma awushisa awubange ube khona namhla bazama ukubuyela emva emzini wabo kepha iJerusalem linqohe namaSulumane amaSulumane awafuni amaJuda angene phakathi kwabo lapho kukhona ithempeli likaSolomoni amaSulumane asafika khona akha ithempeli likaMohammed angizoyiqeda lento kodwa ngikhuluma into eyodwa ukuthi uma singenzi ngendlela lobu Nazaretha abuzokuwa yini njengeJerusalem asikhulumeli amaqembu asikhulumela amaqembu usethi kubaba nani maNazaretha phendukani funani inhliziyo entsha musani ukuzikhipha esandeni sikaShembe le nhlangano angabi inhlangano yokujabula makube inhlangano yokuzisola akube inhlangano yokuzalwa kabusha umncane zama ukuba mdala zamani ukuba abantu abagugile zamani ukuba abantu abagugile zamani ukuba abantu abambethe ingubo yamasaka abambethe umlotha zamani ukuba abantu abakholwayo uthi uDavida ngangihluphekile ngangisodakini olubandayo ngakhala kuJehova wezwa ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ningamkhohlisi uma niqinisile nibona ukuthi nisengozini uyezwa uma nikhala uneqiniso kepha ingozi ningayiboni nizobonelwa ngubani uma nijabula lapha ePhakameni nisiniswe engozini ubani ozonibonela uma nijabula lapha ePhakameni neneme ubani ozonidabukela umuntu uma ejabula uhawukelwa kanjani
uma wembethe izingubo zedili ubani uzakukhawukela amazwe inkosi ilanga uma wembethe kade efundwa entabeni inhlangakazi kwathola komunye kade esentabeni inhlangakazi qhamuka le iluleka ukuthi asizile edilini asizile zodla ama sausage asizile zodla izoso inkosi mangilalele lamazwi inkosi isitshela inhloso yokusondela kuNkulunkulu njengoba sisuke sisemhlanganweni yipi inhloso esize ngayo la nalabo kade bewafunda entabeni lapha ya enhlangakazi bebesacaphuna lapho ukuthi inkosi iyayishiye isitshelile inhloso yasikhumbuza akukho mfundisi usungithintile ngiphethe incwadi la intshumayelo zenkosi ilanga mhla ka-29 January 1966 ngiyacabanga ukuthi wawuvala umhlangano mangicabanga la ngoba umhla ka-29 January ngizocaphuna ku chapter 13 ngiphethe uvolume 1 chapter 13 wale ntshumayelo uShembe ufike kulelizwe sekucishe konakala ukuba kafikanga ngabe mhlawumbe akusaziwa into enhle nembi ngoba zonke izinto zinhle ngabe zonke izinto zinhle nokubulala umuntu ngabe kuhle nokweba ngabe kuhle nokudlwengula ngabe kuhle ngoba amakhosi amhlophe asehlulekile ukuphatha abantu umthetho awasenawo ngizojomba ngizala ku16 manje ningakweyisi lokhu kuhamba kwenu lelizwi elithi nina ningusawoti womhlaba Mateyu 5:13 lisho kini alisiwa manga lingamaqiniso umuntu okonayo lokhu kuhamba kukaShembe ungusathane obonwa ngamehlo umuntu okonayo lokhu kukaShembe akungatshazwa uma kuthiwa ngusathane ngoba uma konakala lokhu kuhamba sewukuphela kwento enhle emhlabeni akusebuye kube khona okuhle kubantu abamnyama njengoba vese kungekho nje namhlanje kodwa uShembe uzamile ukuphemba umlilo uzamile ukuba awuvuse uSawoti niyingcosana maNazaretha emhlabeni kuthiwa ninguSawoti njengoba niyingcosana baningi abantu abamnyama kunani kodwa uma kwanda lokhu kuhamba kwenu kungase kuyole lonke lelizwe lase South Africa mhlawumbe neAfrika yonke imbalo usho njalo uShembe wasiyaqhubeka inkosi amazwi enkosi lawa futhi ngase isikhathi somhlangano iya kulento ekade uyikhuluma mfundisi kade siyikhuluma nje ukuthi uthi uShembe umuntu okonayo lokuhamba usathane uthi uyena sathane manje uma ke sizohlala la bese kuba khona umuntu othi asinake indaba zethu singanaki ukonakala komsebenzi kaShembe kushuthi nathi singosathane uyabona kumnandi umuntu ongayibonanga lento hayi ukuthi ngiyakholwa kodwa isikhathi esiningi kufika inyembezi ukukhumbula ekuphakameni kusekhona inkosi ilanga uthi uyabuka manje umuntu hawu sasalo sizini kuba njalo ke makushona ubaba weingane indoda yengeno ifika ibe inkinga kunakwa yonwa ihlatshelwe inkukhu yenzelwe konke into umthetho wegceke wawushiwo ubaba waleli ikhaya ungabusanako ithi ke umbuzo wami kade kabani lengane uma sishumayela inhlukano uSolomon ekuhlanipheni kwakhe owashumayela inhlukano wathi ingane akuyona yakhe umbuzo wami namhlanje ongesona isihloko sengijuko senjumayelo uthi kante kabani lengane sike sajabula angazi ngize ngabhala ngathi abahlehlo omhlongo khanya kwelanga abahlangane lapha nomahluleli phansi kwentaba bakhuluma baxhawulisana imbongi mayibongela izobona ububi obenzekile zigxeka omunye ziphasisa omunye
ngoba imbongi izona ezoqhathizwa uma umbongela indaba kaShembe uyashumayela awubongele ngathi ubongela inkunzi yakini ediphini uShembe akayona inkunzi yakini lobu umbongi babantu uzobafaka esogwini abaningi ngoba uShembe mebongelwa eyibongweni zakho uthola intshumayelo uthi ngiyayikhetha inkosi ngoba uthola kukhulunywa ngoxolo ezimbongeni manje mawuzobonga into ezodala ukuthi umuntu abuze ukuthi kwakwenze njani la umuso uyixoxa bese kuqhamuka impi phakathi siqhamuka impi kanti nani niyalo ngeke ngisayikhetha inkosi eke kube khona imbongi ezizokhuluma ngokukholwa imbongi efana noMagana obethi mayebona into khona ilinye ilanga angisazazi umhlangano wawumaphi kwafika amasosha letha amanzi ayengekho amanzi wasefaka ibongo kwafika amasosha eletha amanzi sathela saphuza mayibuza umuntu lento uzoyicoca ibe yinhle nani ngiphi kwakwenze njani isimo sasisibi kwakukuba amanzi ayengekho kwafika amasosha letha amanzi kodwa le yakho siyabona ukuthi uNkulunkulu wathumela amasosha kwa le yakho okhulunywa ngokugweba kwenkunzi ukugweba kwenkunzi sediphini la ngoba isendaweni kaNkulunkulu eke kube khona imbongi eyikhethe inkosi ngizwa kahle mina mfundisi ngazi lento le noma izokwenzeka yini lento hayi kulolu size sikulo isanqaba hayi kushuthi namhlanje asinayo ke ingoma manje ngo5 sizoloku esiqhubekile nje kodwa ke ake ngikhumbuze umlaleli olalele ukuthi sikwinanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni sinayo iFacebook page sikhumbule kuphakameni noma uye ku Facebook page inanda 88.4 FM uzofika khona lapho ukwazi ukuthi ushiye umyalezo uhlelo lolu hlelo uThabo kaSambothi lokhulumayo uhlelo nomfundisi JS Mhlongo khona WhatsApp wethu uthi 0687649969 0687649969 uma ke uthumela ungawuthumela umyalezo lapha ku WhatsApp sebenzisa uWhatsApp no Facebook iyona inamba eyikhona ezisebenzayo ngoba lolu ucingo lwala endlini njengoba kunjena hayi kungcono wona uWhatsApp ama voice note konke kuyakwazi ukuthi ngene noma ke nje sisebenza phansi kwesimo esikanje bayaza balalela kukhali ngisho nje insimbi lezi ezike ikhale ngaphansi hayi kodwa kusho lutho sesibonga yena umdala weinsuku osinikileke ukuthi cha noma kungacisha konke kodwa nje maniphumile nje emoyeni kwazwakala hayi niyobe nisebenzile mfundisi asiqhubeke nayo indaba uthi ke ithi indaba yami exoxwe yilanga la ithi asizile la ukuzojabula engifunda incwadi Nehemiya 9 verse 16 mhlawumbe ngoze ngifike 17 kepha bona nawo yise baqholosha benza likhuni intamo zabo kabalalelanga imiyalo banqaba ukulalela abakhumbulanga izimangaliso zakho owazenza phakathi kwabo kepha benza likhuni intamo zabo nangokuhlubuka kwabo bamisa induna kuba babuyele ebugqilini babo kodwa wena unguNkulunkulu othethelelayo onomsa nesihe wephuza ukuthukuthela ugcwele zawo kawubashiyanga yebo labo bazenzela ithole elibunjweyo bethi leli linguNkulunkulu wakho owakukhuphula eGibhithe benza izithuko ezinkulu nokho wena ngumsa wakho omkhulu awubashiyanga ehlane insika yefu ayisukanga phezukwabo emini ukuba ibahole endleleni nensika yomlilo ebusuku ukubakhanyisela endleleni ababeya kuhamba ngayo wabanika nomoya wakho omhle ukubafundisa
awugodlanga imani lapho emlonyeni yabo wabanika amanzi ngokoma kwabo wabondla iminyaka engama-45 kabaswelanga lutho izingubo zabaziguganga neinyawo zabayivuvukalanga wabanika imibuso nezizwe owababela kona izindawo ngezindawo badla izwe likaSihoni izwe lenkosi yase Heshiboni nezwe lika Ogi inkosi yaseBhashani nabantwana babo wabandisa njengezinkanyezi zezulu wabangenisa ezweni owasho ngalo koyise ukuthi bayakungena kulo kulidla khona sebehlubukile Nkosi uNkulunkulu nomawo sicelela uNkulunkulu balethe nabenhlangakazi ngelinye ilanga ngesikhumbuzo ukuthi uNkulunkulu akahlali nabantu eshemzini wasekuphakameni nifika la kuphela uma nizowenzani uma uzolinda nilethe umhlangano kwase kuba neindawo ezivikelekile khona kaBhekuzulu kwenziwani abangenawo amadokotela abazolindela abatwana abazolithandaza abagulayo bazohlala kaBhekuzulu kwase kuba khona kandlalile indoda kandlalile indoda uba nedokodo uma uhamba nomyeni niyohlala edokodweni kandlalile indoda kwakhona epoison kunjalo nakhona kwase kuba khona ejamangweni zihlukene lezi sisayihlukanisile yini noma ususenhlangakazi kukhona eKamu kukhona eSipholi kukhona kaJamangweni kwase kuba khona iJamangweni ekumzini wasekuphakameni iJamangweni walithatha walifaka maphi ngaphakathi kwipalace yakhe esigodlweni sakhe ngani ngoba iJamangweni lihleli abafelokazi akafuna abafelokazi balingeke babone umkhonyana endlalile indoda uqingeka nemthwalo uzonika umakoti wakhe bese bethi bayajabula abantu abanamadoda uyenza ngamabomu ushembelene sisahleli kuyona iplaniwe kahle ukuthi lento kufanele ihambe kanje mayike yaphuma la izokonakala ithi lencwadi ngoba uyasithanda akasigodlelanga amacebo akhe okusindisa wakhe icebo lokuthi singangeni ekulingweni lapha endlalile indoda lapho umakoti bashaya umoya phandle kodwa ngale kwipalace esigodlweni esigodlweni khona uJamangweni khona iSipholi yena dala iSipholi neJamangweni kube ngaphakathi esigodlweni ingoba iSipholi khona amakhosazana amanye awo ashiya oyise nonina athi thina sesiyogana ushembe akafuna ahlale endlalile indoda abona ubumnandi bokuba nendoda ebese thatha amadoda abanye abantu uyawavikela la iSipholi khulunywa ngento eyodwa kuphela khulunywa ngemthetho ka25 akukhulunywa ngendaba yomzi kanti endlalile indoda kukhulunywa ngokwakhe indlu kukhulunywa ngeingane lezi wena ongena kuyithola ndawo ngoba sesiPholi uyintombi into uhlala esiPholini naseJamangweni bokukhulunywa ngeingane wena umfelokazi imvamisa abafelokazi abehlala eJamangweni abaxoshwe obaba omncane emzini yabo kwadliwa imfuyo ngiyakhumbula leyo kwadliwa imfuyo inkosi langa kwadliwa imfuyo yeingane zabo babuya bahamba baningi hayi wena awuze ngokuzogana la lezi into zala izinto zamfowethu into zala baningi abanjalo khona namakhosi akhulela eJamangweni ngeke ngiwasho amanye sikhule nawo uhlala eJamangweni ekhuliswa ezintandane ebulawela oyise nonina namhlanje aphethe izizwe akhuliswa ushembe kusenzeka yini uma kungenzeki ayenzeki lento endisho umvumo ukuthi asehlabelile kuthiwa thula uyaphetha siyathula lo mbhemu usethu baba ingilozi yesabatha
isihambile ngoba uthi esihlabelelweni akababheki ngamehlo akhe muku uthando lika Jehova siyini thina okufanele uJehova sikhophozele usikhophozela ngento yinye akafuna ukubona senze ukungcola ubheka le umakoti njengoba kuthiwa uyagoya emzini kusuka kufanele angaboni imfene yala ekhaya angaboni ukonakala kwala ekhaya mengena ukudla uthi angabhekeli ingakho ikhuluma ngomakoti noNkulunkulu ngokusithanda kwakhe uNkulunkulu akafuni ukubona izono zethu kodwa umsebenzi wethu ukuthi uma izono zethu zisinamathele sivusane silanje sizokwenza lo msebenzi ngesabathe edlule emfundisi ngiyakhumbula ngike ngakhuluma ngaze ngakhuluma ngendaba ukuthi isikhathi esiningi masineyinkinga sike sihambe sikulabo ababonayo bese bekhomba ke isikhathi esiningi bakhomba nje umsamo bakhomba umthakathi akukhonjwa mina ukuthi inkinga ikumina kukhona indaba futhi ekhulunywa umfundisi umvubu umfundisi lapha kade egodukile wayekhaya wafica kubasa umlilo wafika wathukuthela kakhulu kwasuka umsindo ekhaya bayizwile abantu leyo ndaba ngila ekutheni mayibuya ebusuku mayilela usebona inyoni lephuma kuyena umfundisi umngoma lo umngoma impela ngiyikhumbula nami leyo ndaba wami kamfundisi umngoma uthi yaphuma wathi ijaha ngoba yaphuma yathi qacha phansi wathi samangele sayibuka lenyoni enhle kanje yavele yasuka yabaleka wathi ijaha ibambe yabaleka yaphela kanjani uma sebuyele enkosini inkosi siyamchazela uthi ubebona Inhloso yakhe lapha ngaphakathi iphumile uNkulunkulu uphumile kuye kodwa waba nenhlanhla umfundi usebe nenhlanhla kaningi umfundisi impela ukuthi abone izinto ushembe bese yamchazela ukuthi bekwenzekeni ngoba ukuba akayibonanga le yanto uye kumuntu obonayo mhlawumbe eseneyinkinga ngoba phela ukuphuma kaNkulunkulu noma ukuphuma kweNhloso ungagulwa ungababuthaka ugcina nje uneyinkinga nje eziningi nje lezi ezenzakalayo ngoba uNkulunkulu usukile bese umuntu obonayo athi hayi wena unabadala amukela idlozi wena uthakathiwe wena wenzeni kodwa ushebe bothi inyoni ucuye umuntu ukhipha isithunywa sakho kukhona umuntu ofanele silande isithunywa kufanele silande isithunywa sakho khona umuntu osicwile kufanele sesilande isithunywa ushembu uyamtshela ke manje ukuthi cha uwena lento esasiyikhuluma ngesabathe edlule ukuthi khona into ekuyenziwe yimina ngiyibangele mina inkinga kodwa ngingazi ushembu uyakwazi ukungitshela athi cha inkinga inje wena mfana owenza ukuthi njengoba kunje kodwa umuntu obonayo uzokhomba eceleni ngaso sonke isikhathi angathi ukuthi mina waba nenhlanhla futhi nomfundisi uGumede ngizwile ngathi mina bavele bakhuluma impela lento ekade siyikhuluma ekseni ngesabathi ethi ugogo wakhe wakhipha isonto endlini yangendle wathi mayohlola kumuntu umuntu wabe wathi hayi kunje wena umthakathi ekhaya wakhomba yena wathi wena umthakathi ekhaya ukhipha isonto endlini yangendle so kukhona izinto esizenzayo kanti thina sifaka ukufa kanti thina siyithakathayo asithakatha umuntu ngiyithakatha mina kodwa manje sengifuna ukukhomba eceleni ngifuna ukukhomba izabe eziningi kanti inkinga ikumina sibaningi ke sinjalo namhlanje esineyinkinga esiyidalele thina zona kodwa akekho kwazi ukusitshela kodwa ushembu bemtshela umuntu athi cha wena mabe khona abantu abasakwazi ukubona kanjalo cha kusho umoya kaNkulunkulu basenawo mfundisi ngiyabonga ukuthi khona okufundayo lapho khona ngikufundayo la ngifunda Izakha 26 asingabi njengeinhlanya asizona inhlanya la sihlanyiswa ukuthanda sidakwa ukuthanda kodwa sinezono kodwa uthando alubohli ithi ke lencwadi 26 Izakha 18 ngathi tuzofika phi njengohlanya oluphonsa izinkuni nemcibisholo
ebulalayo unjalo umuntu okhohlisa umakhelwane wakhe ethi angithi ngintelile njena na ngokuphela kwezinkuni umlilo uyacimeka nalapho kungekho abancetezi kuyabodla uxabana siphele isikhathi somncetezi sikhuluma ngomthetho kaShembe manje njengamalahle othuthwini lezinkuni emlilweni unjalo umuntu ophikisa ukuvusa inkani la khona into abangayazi abantu uShembe ayingayithandi uthi angikujabuleli ukukhishwa kwabantu la ekhaya uma ubasa umlilo inkuni ukuze uvuthwe uyayisondeza angazi abantu abazi umlilo abakhulele lokishini uma uhosha isikhuni esisodwa usibuyisele eceleni emlilweni senze njani lezo sikhuni abazi abantu isikhuni osikhipha emlilweni ungathi uvutha kunelangabi kwaphela ilangabi sahlehla siba bovu sibe nelahle kodwa bese siba nentuthu sichopha abantu abothayo le ndaba yethu yokuhlukana bese sidudulana enye yeyingozi eyidale kube nje ebandleni wozani masibuyele kuJehova kuhle sisondelane ukuze uvuthe umlilo ukuthi sihlukane hayi ngamaqembu angifuni lela maqembu kodwa umlilo esiwubasayo munye umlilo ofudumeza abantu obuNazaretha obafika noShembe uthi ziyowotha zonke izizwe zizawotha kanjani uma usunentuthu ivela phi lentuthu ivele kuthenini kuthe kubasa umlilo athi ngathi kubani lizohlabelela ngisiphethe ihlabelelo namhlanje uthi ziyowotha zonke izizwe kodwa basazi abantu ngani wasithi Afrika vuka funa umsindisi ngizobheka khona manje na ke ngiyafisa abantwana abahle basezulwini ukuthi sibheke nemndeni le okathi mongihlukhona imndeni enjalo khona imndeni engangenelani kodwa kushunqa intuthu leyo mndeni kushunqa intuthu ishunqiswa yini intuthu ishunqiswa into eyodwa ishunqiswa ukuthi khona izikhuni ezihlehlisiwe obokufanele ivuthise umlilo ayicishwa siyahlehliswa nje khishiwe nje bese sishunqa ngoba azingenile emlilweni sishunqe silethe intuthu kuxatshanwe ekhaya kunemndeni engangenelani manje ngoba kuthiwa sihlukene indaba enkulu leyo mfundisi ngiyabona ngifuna ukungena nalapha ku Facebook ngiyabona isikhathi siyahamba sinayo Khayelihle Nkosi Patience Sithole ukhona Msongo ukhona nazo izinto zivele zibahleli ngathi ngizobenzisa kahle angena ku WhatsApp voice note ngila kodwa manje voice note kodwa 5 minutes inde kakhulu kodwa lensizwa ayizisho ukuthi ubani inomlando isixoxela umlando kanti asikho njalo nje lapho njengamanje nangu ubaba uSongwane Newland East inyesabatha ibento kwabangcwele wathu intathu uSongwane Newland East yabonga ababuhlongwane simbeke ubabuhlongwane abantu abathola ithuba ulahlekelwe izinkomo zakhe eNazaretha nimbeke uShembe ayibuyise siyafisa ukuthi kushaya insuku ezizayo zibe kuthiwa ayibuyile uNkulunkulu wasekuphakameni uyalalela hayi ngethemba naMaNazaretha lalela impela ambeke ubabuhlongwane isimo esinzima kakhulu lesi inkomo zonke hey well bona la WhatsApp
nalo khuluma indaba lo WhatsApp engahlangene nalesi ikhuluma la besibheke la futhi Facebook ukuthi bathina balaleli sikhona ku-Facebook page sikhona kwi-WhatsApp number eka WhatsApp 068 764 9969 068 764 9969 le voice note la sengilalela uhafu yinde kakhulu kodwa manje isikhetho sayo angisizwa kahle kodwa ngizwa ikhuluma ngomlando nangomlando umuzi wasebusheni ngiyayincena ngendlela engiyilalela ngayo kuyinanda 88.4 FM khona uManqoba Phiwe from Panza kukhona Thokozani Cabashe Zamani Christopher Buzani Buthelezi ngiyabona noma umuntu abeza umsakazo uthuli kade ifika angaboni noma ching thambe bayitshela ukuthi ke phindile nanda FM ocisha ugesi cha ubuyike bube khona abadluli yakwazi ukuthi singene emoyeni nango Ayanda Nkovana futhi yambona lapha yaku Facebook page sinaye sikhumbule kuphakameni ya hayi ngabanga fundisi ngevoice note angazi yindlalo noma ngenze nje angazi inkinga mexoxa ngomlando manje akakhulumi lento esiyikhulumayo kuzofanele futhi nabanye baxoxe ngomlando wasekuphakameni manje nami lento la into esiyikhulumayo sikhuluma ngomuzi wasekuphakameni sikhuluma ngento yashiwo okuhlangene ngalo mlando azokhuluma ngawo kufuna sowubheke eqala ukuthi uyafitha inala sikhona ngoba kuzokwenza kakhuluma into wayengekho yeah bese wena njengoba uhleli la sekufanele sofanele iphendulo wena leyo nto akubanga njengoba uchaza bese kusuka enye debate izinto ezingiyingcene ngempela inkinga into engabhaliwe phansi ngizoyenza nje wemne wethu ngoba uyishongo futhi ukuthi kubaye le voice note yakho mhlawumbe uyoyidlala nangesabatha ezayo inde into engenzayo manje ngiyiforwardele kumina ngizoyilalela mina ngizoyiforwardela futhi nakumfundisi mangakuthi ngesabatha ezayo sizokwazi ukuthi hayi siyilalelile sayizwe ingenankinga sizobuya siyidlale ngoba nje u5 minutes impela 5 minutes ake ngenze kanjalo ngoba hayi ngiyawusaba umlando mfundisi sisekhona la sisentabeni Hlangakazi ake ngibuyele okuyikona ekusho inkosi ilanga akushongo thina ake ngibuyele ngibuyele ezintweni zabantu nje khona izinto zabantu nje ngiyengalalela kwesinye stage ukukhulunywa ngesonto kuthiwa inhlangakazi yangcoliswa ukunyathelwa izinja isingcolile njengoba kungayiwa khona ubechaza ke lo uthi ubekhuluma emsakazweni echaza ukuthi yena yini engayihlangakazi kwangithusa ke mekhuluma ngendaba yokuthi inyathelwe izinja ayikade nje izinja zayinyathela ngesikhathi beyozingela angikhuluma ukuthi ngizwe ngomuntu la okhokho bami okhibana nombiza nomagwinji ntuli babehamba nezinja ngesikhathi behlangana nengwe okay sidlule lapho kithi bokukhona izinja ngesikhathi senkosi la ngama-60s ngizazi namagama azo bokhona uNzobho noPhapi lezi zinja zaziyisimangaliso abantu mebezongena ekhaya kwakufuna bamemeze kodwa amaNazaretha amelandi izinto kithi ekhaya phansi kwetaba ekubalekeni lali ngamemezi melifaka ingubo emhlophe zayilala phansi zingakhonkuthi ngikhuluma ngento enobufakazi kwangezona izinja zazikulanda ukude kodwa umuqhaba ingufaka ingubo emhlophe zayihlala phansi zayikhuphuka ke lezi zinja yabona inkawu kulikhuni ngabe kuyibamba ngikhuluma ngezinja ezayifundiswa njengomuntu zayikhuphuka ziye entabeni Hlangakazi lathi yangcoliswa izinja zifike yibamba inyamazane zehle nayo yimbi lento yethu yokuthi senzise komuntu aliwe intombi
umuntu maliwe intombi uyayethi misimalile ebese tuhamba okuvele kunomcondo futhi bokusuza muhamba nako isimalile intombi yini edala lokho kufana nalento yokuthi kuyinhlamba ukuthi ushembe uNkulunkulu mhlambe singathi kubi uma kukubi kodwa mina angikuboni kuyinhlamba angikuboni kuyinhlamba ngoba kufanele sikuchaze ukuthi abasho uNkulunkulu uJehova umdali wezulu nomhlaba uyabona uma ufunda lapha kumahubo 82 khona into ayishoyo lapha kumahubo 82 nje khona into ayishoyo ngoba ibhlungu lento yokuthi kwesinye isikhathi omunye umuntu uyafuna into ingakhulunywa ngoba ebothi izodatha angafinyelele emathubeni akhe afuna ukwenza emahubo 82 verse 6 isho ikhuluma njengenye engale kwiTestamente elidala iTestamente elisha mina ngitheni ngoNkulunkulu nina nonke uthini umuntu uthi umuntu esidla naye inkobe umuntu ofayo akushiya ukuthi uNkulunkulu asilalele incwadi uthini mina ngithini ngoNkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezulu ba uJehova nina niphansi ngoNkulunkulu nginike amandla uNkulunkulu kusho lencwadi akusho mina manje uzoyiphi angifundile mina uzogcina uveza okunye ukufunda isiZulu asitolikwa sithi mina ngithi ngoNkulunkulu isiZulu lesi uma usitolika kufanele usebenze ubuchwepheshe bokufunda manje bese uyangidlula ngoba ngifundile kodwa yithini mina ngithi ngoNkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezulu kanti nokho niyakufa njengabantu nje akulona iphutha ukufa komuntu okuthiwe uNkulunkulu isho njalo incwadi yebo ithi niyakufa njengabantu bese kwenze kanjani niwe njengesinye sezikhulu ningaphezulu kwezikhulu nina ngoNkulunkulu kodwa nizokufa ngoba nezikhulu ziyafa nizokufa njengabantu icacile mfundisi kodwa imisebenzi eniyenzayo ikhona futhi imisebenzi erepresent uNkulunkulu anibonanga uJehova namadodana ophezulu nina nibe nenhlanhla yokuzuza igazi elinomoya wakhe wakwenza imisebenzi emkhulu iphutha elingenzeka kuMnazaretha ukuthi besithi ushembe uJehova sirong ile inkinga yabona mase sebeshanga unyawo phansi umuntu esethi uyena odala izulu nomhlaba no ayikho uyena odala konke naye sonke sidalo uyena hayi ifika ilahlekela kodwa ngisekule mfundisi engimangazayo ezinje inhlangakazi ngicabanga ukuthi ubudedengu ukukhuluma kanjalo ngoba mhlambe kukhuluma umuntu enhlangakazi ogcine kuya kuumhlangano kuphela ungafani nawe wena wasenhlangakazi owazi ukuthi kunabantu abalusayo lapha ya kuneyinkomo ngalusa mina ukuthi wena mangakuthi akwazi ubone kulusiwe ngoba usuku usemhlanganweni ngaleso sikhathi nabanikazi beyinkomo singanyukele entabeni mawufika nje njoba unyaka kunje ufica nampa abafana bayoyilandela inkomo lapha bayihambela nezinja izinja ziyagibela nje inhlangakazi kungewona umhlangano abantu behambela nabo abelungu bayafika lapha ya bafike behamba nezinja zabo bakhuphuke bayoyihlalela bashaya izithombe benze yonke into phezulu ngeke nje uzusho ukuthi leyo nto ngoba nakho kade saqala ukukhuphuka inhlangakazi izinja ingulube kade saqala ingulube ikuyavuka ehlathini inhlangakazi ayidliwa zayijaha izinja ivuka khona manje usungabeka indaba cha asibeke izinye izathu hayi ukuthi ngcolile ngoba izinja hayi kade zayikhuphuka ithi incwadi le kaMnyande eNtshumayeleni ngathi ka70 bani ithi ningayeki ukuya enhlangakazi isihloko esisho inkosi ilanga la ekhuluma ukuthi kwafika khona umuntu wakangcobo yiluthela ongelwa eNazaretha wathi ngibone ubaba mkhulu endize emoyeni ngehashi lakhe esejulikazi wamanzi ngambuza ngathi
wenzani wathi angiphumuli wathi kumina abantu bebeke bangezinhlangakazi kodwa namhlanje ngizothi abantu abeze inhlangakazi asiyilungiseke angisho ukuthi kubi ungayi inhlangakazi isikhathi esikusona isikhathi esizokwenzeka zonke izinto ngoba isikhathi senkokhelo ingakho kukhona ukuphakama kukhona oginyezini esesiyibiza ngabo kukhona othemba ezinhle kukhona obuhleni ingoba isikhathi senkokhelo kodwa iqiniso linye lithi sonke saba sekuphakameni angisho saba sekuphakameni ngoba saba sekuphakameni ngokwehlukana naba sekuphakameni saba sekuphakameni ngoba sasuke kuphakameni ngesikhathi sisuke kuphakameni akukho kusha esiyokwenza ngoba uNkulunkulu wabeka isishilo inkosi wabeka umuntu wasekuphakameni imithetho yakhe wayibhala ekuphakameni zonke izinto esizenzayo kuyofanala kube izinto zamaphi yasekuphakameni ngoba umthetho kaJehova wonke ushembe wobeka ekuphakameni truth siyabulala uNazaretha amasilwa nokuphakama once ubulawa yithini ukuphakama kuyiJerusalema lethu maNazaretha noma sokumi indonga ingakho ngithi mina mengengahamba ngiye enhlanzini ngingahambe ngenhlanzini sengijwayele ukukhala isikhathi ukuthi ungenani angiye ngokwata to 9 ngikhumbula ukuguqela insimbi anginendaba nokushaya ubani ngoba nakuqala ibithi imikhala khona umuntu ibiguqela umuntu ongakhona khona umuntu ongazi ukuthi ozwahamba emhlabeni engazi ukuthi umshaye wensimbi ubani kodwa beyiguqela iguqela umuntu ongakholwa ngathi ngigibela itekisi washo umfundisi wasezayona engimaziyo ngisetekisini sekudala nje kudala over 10-15 years ago uthi hey yabona sathi masithi iphuma la ka B yathi mayijiki ithi ekuphakameni awasho umfundisi waseyona wathi hey yaka lo muzi inkosi yami kwasho njalo ubuka intombazane nomfana abahleli la einsimbini uthi hey yaka lo muzi inkosi yami hey sazi umnikazi wawo uthi hey abafana namantombazane sebehlala kanjena nje bahlale nje uthi thina sasithi ngisho sidlula la ekade siyobheka izintombi noma athi uhamba nentombi nanhlukana makuke kwakhala lensimbi yakhona sahlukana mabehamba kodwa uthi makuke kwakhala lensimbi yakhona ungeyena wakhona wawuguqa uthi wongatshelwa umuntu ukuthi iguqa uthi wawuyiguqela wena mase kukhala lensimbi yakhona kusho umfundisi waseyona uthi namhlanje lensimbi yakhona isikhala ubona abantu egcekeni la ekuphakameni benyuka uthi lensimbi sasiyiguqela thina sikaze sikholwe khona kodwa sasiyiguqela lensimbi yakhona emzini yakadube ngaphesheya babeguqa abantu abangakholwa uthi kwakwali intombi kade ziyokha amanzi ithi mayisikhala zithula igubhu ibeke phansi ziguqa engakholwa azazi ukuthi ubani oshaya insimbi azazi manje futhi ukuthi ishawelani namhlanje kodwa ziyayihlonipha akasho babamkhulu akasho ukuthi uma ujabulane eshaya insimbi akasho njalo akasho ukuthi uma ushaya ujabulane eshaya insimbi ekuphakameni anoguqa uthi kokhala insimbi ekuphakameni ngaleso sikhathi niyongikhumbula nami ngiyobe ngikhona manje wena mikhala ungaguqi uchaza ukuthi akekho uchaza ukuthi awumkhumbuli futhi ngoba akushuwanga ukuthi ucela eshawe ubani owangalawo ungakhona hayi sesiguqela umshayi wensimbi umbuzo omunyeke le elala ukhona kwathi wani ngayo kwashoba kuthiwa kokhala insimbi ekuphakameni ungayiguqela ka10 eyala ukhona kodwa ekuphakameni iguqele kanye uthola isibusi sesiphinda phindiwe ngoba uguqela le okwanikelwa okhokho bethu ifakwa okwaphuma isibusi siqondana nayo ngqo
yona konje le handle kwanikela wonke umuntu okholwa nongakholwa kwanikela wonke umuntu kwanikela wonke umuntu kwanikela ongakholwa nongakholwa ngisho amakhosi anikela Nkosi yasemaqedini yanikela wonke amakhosi anikela engeke ukukholeni naso sikhathi kodwa anikela ngibuza into ayodwa yakhe ukuthi ushintsha nini umthetho okaleli isikhathi indoda ewumnikazi walowo mzi shintsha ubani siyazi umkhulu lo mbuzo mfundisi ngoba siqhamuka sesithi hayi mina ukuthi obani amaphekula obani bawukuthi awukuthi umbuzo ke lo ubuza ukuthi ubani koshintsha imithetho yomnikazi umuzi ngiyabona ukuthi mina ngiyabona ke amaphekula ngiyabona ukuthi wena uyini mina ngiyini ubani uyini kodwa insimbi yini yona iphekula nayo isiyiphekula nensimbi amazi omnikazi walomuzi kusho ukuthi kwayena uyiphekula umnikazi wawo ke muzi okuyena washaya imithetho ukuthi la kwenziwe kanje bafowethu bodadewethu engixoxe lento khona izinto esiyiswele kodwa kufuna siyoguqa ephambili noma singafike sibe abengcoyingcoyi kodwa kunezinto esiyiswele esesanikela kwaphela iminyaka singayitholi oyofika uguqe nje kumdedele bese ziyatholakala ngoba umdedele elinye lamasaka amane atha khona ngeke ngaxoxa kule nsuku ezidlule ngaxoxa ngomzi kaMbiza ohlangene nenhlangakazi ukuthi ubaba mkhulu mayefika khona uthi lalelani ke nina abantu balakosi yani lo muzi noma ningafika ebasile ngesabatha kulendlu ngoba eyakhe kodwa mina ngibeka ingilozi kuyona ingilozi ayisuki la yabe kwakhona uyasho futhi uthi noma ngabasa mebasila nofika ningaphumeli ngaphandle kwegceke afuna baphumele ngaphandle kwegceke uthi anohlala nizungezele indlu nisabathe niqede nithi amen nigoduke ningambuzi uthi mase nibuya ngesabathe elizayo umshumayelo obusisa amanzi ningene nicele endlini akasho futhi anombuzi buba selayo uthi ningene ngoba ukuhlubuka into encane intencu uyabahlomisa la ushaya ngoba umoke ngwakwenza lokhu sengihlubukile ngizothi mina ngiyalungisa njengalento eyehlela umfundisi umngoma wathi uyalungisa kanti usesebenzisa umuntu esesebenzisa umuntu wadina kwaze kwafika endaweni ingilozi angisahlali kuyashisa la yaphuma yahamba ethike inkosi ubhombela uthi la ngomthetho umubuka ngokabantu ilona tempele kufanele ibe inhlangakazi kodwa libanga inhlangakazi anhlangakazi ukuthi kanjani mhlambe 5 kilometers ukusuka entabeni inhlangakazi isesigodini lasesigeleni kanyuso ayibanga phansi kwentaba inhlangakazi ilona tempele lelo tempeli elaliphethwe unina kabamhlangakazi cha oqala khona unina kaMagceke uMasibisi uMajakobe oweganele eMangadini uyena obephethe ithembele ukuthi inhlangakazi uyena lo mkhokhelo uthi mefika wamkhulu athi wazaca mntanami athi hayi manje bengithi mangibuya kohlakula ngithi ukushaya isibhebe usethi ubaba mkhulu hayi ke mntanami qhubeka ushaye akasho ukuthi nabanye abasishaye uthanda lo Majakoba ngoba uNkulunkulu onesawo uyabothi memiyekisa lento uzogula afe lo muntu kodwa ukukholwa khona utshwala ngeke bumkhiphe intando kaNkulunkulu ngoba lo muntu useyipanishile manje hawu mntanami inyama ihluphekile manje njobe ihluphekile ujamba kodwa yambona lo muntu ukuthi unothando uyibonile inhliziyo yakhe ukuthi yakhona lo muntu angabaphatha abantu uyamyala abantu bakaNkulunkulu lo uyamyala uthi uzohluleka ukushaya umthetho umuntu akiwe
ungaphuzike ngosoludi ezami lapha engikhulele ezingikhulisile siyilalela ikhuluma hayi wefana amhlongo thina ushambela esigedleni wada kupuzwe wakhuluma nomuntu oyedwa umkhokheli ukhuluma nomkhokheli majakobe sebethi bona hathi nalapha so weyabo bonke kodwa sonke ababuza ukuthi ubeboneni majakobe akusayena umajokobo wade ngixolise kade nginomkhuhlane kakhulu ekhona la iyashaya manje ke ileyo ndaba esiyikhulumayo ngasuka ke ngaya kothandaza ngathi mina ngazi ukuthini okhokho bethu nogogo bethu bashinda kodwa bangayishiyi ukhuluma omunye ke sihambe sesonto eJordan ngifike eJordan banginika inkonzo eJordan sendaweni yakosiyana banginika inkonzo ngiyibambe inkonzo bese ke ngingayicali ngithi mina cha angizizosho mayelana into enkulu engizoyenza ngizocelela ogogo intethelelo kushemba ukuthi bashinda wathi abangayishiyi mhlawumbe usize nginalo ngithwele izono zabo ngathi ngibuya ngalelo sabathu untombazane wami wamagcino wayethola umsebenzi yasebenza namhlanje ngayitshela mina ukuthi lo msebenzi uthole ngoba ngiyeke othandaza kuleya ndawo uNkulunkulu useyayiveza useyayiveza uNkulunkulu ngiyalunguza nje la ku Facebook ngiyambona nangu sangweni la hlangana usilalele yize sixake ubuthongo abukhulu ukuphakama siyabonga ngiphinde futhi ngathi khona futhi enye icomment engena manje kaSangweni siyamkhalela ubaba uhlangana ngokulahlekelwa inkomo zakho ngathi ushemba ngaba nomusa ayithole abhokile amasele inkomo nomalume bazikhipha esibayeni ebusuku izinkomo zakhe bayintshontshe yena ntate ikhulunywa inkosi ilanga la kule ncwadi kade ngiyifunda intumela inkosi ilanga ukuthi abantu sekuphela ubuntu nokubi sekuthiwa kuhle sekuyindlela yokuphila nje ubusela nje sengazi ukuthi nje hayi sekuyiyona ndlela kunalutho ngizophila ngani mangahambi ngithatha izinkomo zabantu sekufanele impela nje kubathi hayi ukubona umuntu ngisho ebamba inkunzi uthi wena uboje abantu abasantshontshi kubamba inkunzi nje akuphuca into obukhoma ngoba kufanele aphile ngalento ngesingayi hayi asiqhubeka mfundisi le ndaba oyixoxa mfundisi ushamba kasiphe ukuhlakanipha kwaseZulu ushile lento ekhulunywe oyikhulumayo inkosi yasekuphakameni ihlomisa abantu ithi mabefica kubasiwe la abokwenza kanje uma befika futhi bangaphumi kodwa bazungeza indlu nami kuke kwangehlela kukhona ilanga la le ndaba okuhlala nezingane ngisasebenza ngahamba ngiyabuya ebusuku after 12 ifica lapha umshana wami kuyanuka endlini kade bethosa masosiji onyama bahlele egcekeni bayaphuza kuphuza utshwala izingane lapha ngathi ukuthela kweqa ngamshaya ngamxosha ngathi akabuyele kunini kanti sengonile ngiyakhumbula kwakuzongena umhlangano kaJanuary kwakuzongena wona lo mhlangano it was 2006 kungena umhlangano ku 2006 into edala ngiyikhumbule lento ngoba uma isiyenzekile lento ngimshayile umshana wami ngimshayela lotshwala nokuthi kade ebasa umlilo kuyisabathi bethosa la sakhe ngincika nemoto lapha esigedleni njengoba ukhuluma ngesigedleni nje mfundisi athi masithi esigedleni uyasisichitha imoto kababundlovu la kaBhilo kade eshaya izithombe uEric
yasichitha imoto ishayelwa abafana lapha yashibika imoto eshaya phansi esibhedlela lapha kwakuthiwa kufanele ngilala inyanga yonke kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngahlala 3 days ngaphuma esibhedlela futhi ngase ngifuna ukweqa ngaphuma esibhedlela ngaduba ngisho ukudla esibhedlela sengifuna ukuphuma kuthiwa hayi ngingakwazi ukuhamba angiphukile kodwa manje ungazi ukuthi ngiparalyzed imlenze ngizwe ayikwazi ngisho ukunyakaza silapha ya osindisweni ngiyakhumbula ngahlala 3 days ngoba ngathi ngifika khona bathi bayangijova sifika nje ambulance isidedela ngancaba ngathi angijovi mina bajova ke sasihamba nabo banikezwa amaphilisi bathi banginika iphilisi athi angilidli iphilisi mina hey nesibaqabana nami ngayiswa kudokotela ngifica isalukwazi seSulumane sangibuka isalukwazi seSulumane sathi uthe wena uJovu ngathi mina sathi you are shambe ngathi mina sathi lathi iSulumane hayi miyekeni ngasizwe iSulumane ngayeka abafike wodini futhi kwayiso leso bathi bangijova ngithi manje ngijovelana hasi kujovela inhlungu angishongo ukuthi nginenhlungu mina ngijova ngomjovo weinhlungu mazi ikhona ngifuna ukuzizwa ngoba ngifuna ungikhohlisa umjovo uthi sengi-right ngizoze ngiye nasenginakule side elilimele ngoba ngisezwa ngiyilimaze kakhulu ngathi hayibo bathi ukuthela abafa futhi oneza hey lo muntu unenkani uthe efika sizwile nezolo kuthiwa nathi unqaba amaphilisi nomjovo uyafika futhi nala hayi uthe maze kuletha ukudla nimi hayi ngikudla ukudla walana mina ngifuna ukugoduka lila udokotela ke wazi wangihlola khona wangidedela kodwa wangiyala wathi yabo umlungu wathi kwaze watshela umlungu wathi lo muntu akadli kudla akadli iphilisi akadli imjovo lana asimazi thina somenze njani wadokotela yabona manje uzofela la hayi goduka kodwa ungisize uhlala embhedeni mawufika ekhaya ngoba wena njengoba ubona kubhalwe la bekufanele uhlale 30 days la hamba ke ka ngoba mawuke waphuma wathola ukuthi uyalimala watholakala ukuthi uyalimala uzolokuza ngizophelela umsebenzi mina ngoba bese kubhaliwe la ukuthi wena kufanele uhlale 30 days esibhedlela 3 days kufanele imoto ngathi ayizongilanda ngaphuma ngahlala ekhaya hayi yathi yophela inyanga sengiyahamba so uNkulunkulu wasekuphakameni ke kodwa ngiyala ekutheni kungenzeka ukuthi nami Inhloso enganginayo yaphuma yebo ngoba ngathi ukuthela kakhulu umshana nami mangifica uJanuary kungena umhlangano ungenzani ubasa umlilo uyathosa uhle nabangani bakhe kuphuza uthwala egcekeni ekhaya ngathi ukuthela kakhulu kanti mhlambe yimi lo owagcina ebangela bonke labantu esathiwa sesiginqika nabo nemoto sebelimala umuntu aclaim angangisho imali lapho ngazi ukuthi umuntu hlabathi wakwaginqana nemoto wathola imali umuntu awuzange ayiclaim ngisho kuyiclaim nje imali yo road accident fund futhi ngaleyo mnyaka yayiseyimdanti kakhulu le umuntu washiya phansi kodwa ke nakho siyaphila uNkulunkulu wasekuphakameni futhi wayazi ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe uyosihlalisa la emsakazweni athi asikhuluma hayi kulungile lokho noma kubhedile hayi futhi nomshana nami sesayikhuluma yadlula le umfundisi kokho sokutholile la ngicaphune la ngithe inhloso enkulu yokwenza lento ukuthi abantu balalele kodwa ngeke siyiyeke ngeke siyiyeke ukuyikhuluma baningi oyezwe mebephendula emveni kwenkonzo ukuthi abantu baphatheke kabi kodwa basaba abantu besho bethi hey yabona siswele la sikhona pho manje niboshiwe cha inkinga ngeke yithi incwadi engizoyifunda incwadi kaJohn 12 ngiqala ku42 ngize ngifike ku50 nokho abaningi nasezikhulwini bakholwa nguye kodwa ngenxa yabaFarisi abavumanga ufuna abakhishwe emasinagogi awuyiphinde mfundisi awuyiphinde ngikhuluma ngalento esiyenza la akuyona yethu yasekuphakameni iyo ekashembe
bayazi abanye basaba ukukhuluma ngayo sizokhuluma ngayo thina sinandaba asinandaba awuphindi incwadi nokho abaningi nasezikhulwini bakholwa nguye kodwa ngenxa yokusaba abafarisi abavumanga funa abakhishwe esinagogeni ngokuba babethanda udumo lwabantu kunodumo likaNkulunkulu nayo indaba umfundisi lento lencwadi ayifunda ngambuza omunye umgcotsho uthi hawu ngoba nani khona nje nathula nje kwenze kanje wathini wathi hayi yasho inyanga yezulu yathi bayeza bazofike bahlale la bathatha izihlalo zethu sebefikileke yayisithi anojabula manje ngase ngiba nale yonke ukuthi hawu pho manje yayisithi ningabafundisa nothula nje baphambanisa umsebenzi kaShembe nje bawuphambanisa kushuthi nje hayi ngase iyangixaka lento nangu maching ngiyasibona isikhathi sesincane la ngiyabingelela ohlelweni nakubalaleli balolu owabeletho menyerisamo abantu kanye nomnumzane Njomane ngiyabonga nje uthini ngiyabonga nje ukuthi sigcine sitholene emoyeni ngenxa yophixixixi ngiyathokozisa kuyangithokozisa sengizile ekubeka umfundisi Mhlongo inkosi yasekuphakameni imbusise anginawo amaningi bengithi nami ake ngisayine iregister ebese ngithi fahla amen from Machingching eTepenot odabuka kwaNongoma Dapazi area kwaShumeka emtholweni isigodi King of the Radio the original ngiyabonga kakhulu ngokufunda umyalezo always kwande la nithathe khona akubonga thina Machingching bese ngithukile ukuthi uMachingching phela mawungababona mhlawumbe uba nje umkhuhlane ulele mhlawumbe ayi naye uyibanjela umkhuhlane abantu mningi umkhuhlane kulezi insuku nangomunye umyalezo ngene la imini yesabatha ibenhle Manazaretha sibonga isibindi sokumela iqiniso kini ngeke benizwe banithande abezwe ngoba naye alimthandanga wathi iqiniso yilona elonikhulula namhla nathi esingambonanga umqali nelanga kodwa uthando likaJehova owasithumela bona luyasivuselela ukuba sigcine imithetho sihlale othandeni lwakhe muzi mchunu kwamashu macingwane siyabonga kakhulu ayikho into esingayenza uma ke sithi ngeke sikhulume ukathi umuntu athi umuntu bazonibulala ngithi mina ngathi umuntu afela ifoni fela ifoni upopopo ufela upopopo kungcono ukufela into yala uyakhona yes kungcono ukufela lena ke kaShembe hawu umuntu ufela upopopo ngingathi ngiyothula ngithule qhamuka esikhotheni bangibulalela ifoni nje ifoni kanti mufuso ukhulumile ubulawela ifoni kodwa ayubulawela ifoni kodwa khona ayikhulumayo mhlambe kungenisa sekumnandi ke manje sekune technology mfundisi nje obakuqoshwa nje lamazwi ayohlala ehleli ngeke asuke noma akuthiwa sesihambeni osibulala ngeke asuke kodwa wona ayohlala ehleli angisale sengiqedela incwadi qedela incwadi ngiqale phansi futhi yeah nokho abaningi nasezikhulwini bakholwa nguye kodwa ngenxa yabafarisi abavumanga funa abakhishwe emasinagoge basho njalo abantu bade bazongikhipha mengakhuluma ngoba babethanda udumo lwabantu kunodumo laNkulunkulu khona uJesu wamemeza wathi okholwa yimi kakholwe yimi kakholwa yimi kepha ngongithumileyo nathi asisho abantu abakholwe yithini abakholwe ngosithumile sikhuluma indaba zakhe akuzona izethu leni ingakho mfundisi sithatha incwadi sifunde njoba nawe uyafunda manje obona mina ubona ngithumileyo ngizezweni ngingukukhanya ukuba yilowo nalowo okholwa yimi angahlali bumnyameni yilowo nalowo ozwa lamazwi nale inkulumo esiyikhulumayo angaqali phansi ukuthi abuyele enze lezi zinto esithi zayingenziwa akenze kahle khona ehamba nabenza kabi enzise kaIsaya owathi
kimi ngokuba ngingcolile futhi ngihleli phakathi abantu abandebe zabo ingcolile kwase kwehlisa rafi lamgeza wesehlambuluko uma umuntu ezwa amazwi ami angawaloni lo angimahluleli mina ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe kepha ukuba ngisindisizwe nathi sikhuluma lokho ongalayo engawamukela amazwi ami unomahlulelayo izwi engalikhulumayo yilona eliyakumahlulela ngosuku lokugcina ngokuba mina ngikhulumanga ngokwami kodwa ubaba ongithumileyo nguye unginika umyalo wokuba ngiza kuthini ngikhulumeni ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade ngakho ke lokho engikukhulumayo ngikukhuluma njengalokhu ubaba angitshela kona nathi sikhuluma njengoshemba kusho sifunda sibonga siqedi kubaba uthi Mnyanda simcelele isibusiso ngaso sonke isikhathi ngoba uwalondile lamazwi maningi asebhaliwe amazwi enkosi okudala ukuthi aseyohlale ekho ngeke sacisha ngoba noma amakhasethi kubuye kuhlohloze amanye aduka kanjani kungabi nawo kodwa incwadi asesibhalele zona sengivala nami naso isikhathi sesiyakhona ngicaphuna kuwe lencwadi intshumayelo zenkosi ilanga kunamazwi akhulunywa inkosi ilanga kwakuyiphi inkonzo le ngizokhumbula manje uShembe unothando ojulile ngomuntu isihluko 5 kuvolume 1 siyalapha ku verse 35 ngizocaphuna nje lamazwi ukuthi ithi inkosi ilanga uthi uShembe bantu abami mina uthando lwami alipheli ngazo zonke izikhathi ngiyanilinda ebusuku nasemini ukuphuma nokushona kwelanga ngikwalo ngikhona angikhohlwa yini noma ngahamba ngezulwini wayesevalelisa ngalezo insuku uShembe usigarantela ukuthi ukuphuma kwalilanga nokushona kwalilanga uyasithanda uhlale nathi sikhona nje hayi ngoba siyibahle kodwa ngoba sithandiwe sikhona nje siyakhuluma la emsakazweni hayi ngoba singcono hayi ngoba singcwele kodwa ingoba sithandiwe nawe uvukile namhlanje ingoba uthandiwe nathi sivukile zaphuma embedeni namhlanje ingoba sithandiwe nawe uthandiwe uNkulunkulu wasekuphakameni abakhumbule bonke abantwana bakhe asikhumbule sonke abantu baseyindleleni bavukile baye emhlanganweni siseyindleleni sonke siyahamba abaye emsebenzini wabaphuma emsebenzini baye emakhaya uNkulunkulu wasekuphakameni asikhumbule useshilo la njengoba ngifunela amazwi wathi uyasithanda uyasilinda ubusuku nemini mfundisi makusekhona okukodwa okubili okusele isikhathi sekuyimizuzu emibili bese siyavalelisa akusekho okusele yeah sengiqedile manje okay kuphela ngithi ningakhohlwa ukuthi nokho abaningi masiphuma la nje bazothi inkulumo hayi ibe kahle kodwa inkinga basaba ukukhishwa masinagogi inkinga ke bangasabe asisho ukuthi abaphuma bazophuma beyipho isikhathi senkokhelo yeah sihlale sisho mfundisi sithi abanye siyabamema la abafuna ukuza basaba ukukhishwa asumayeli ivangeli lokuthi wozane egenyezini wozane ethembezinto wozane sishumayela ukuthi buyelani emthethweni kaShembe ngisho lani lento ukuthi asiyabamema abafiki ngoba omunye ubathi yindaba ningamlandi usibanibani yindaba ningabalandi obani abantu namanje wena mawukhona umuntu omazi ukuthi uyayazi indaba sekuphakameni mtshela ukuthi akasithinte ayisho lo yena akathi ngicela ukufika ohlelweni nami ngizokubeka lokho engikwazi bathi basaba ukukhishwa abantu bayasaba thina si open njengoba sikhona la sivulelekile asinankinga umuntu mayisaba ke somkhudula ngenkani thina ingakho nje sifunda inkonzo sekuphakameni sikhuluma inkonzo kaMvubu sikhuluma inkonzo kaGumede yes
kodwa yena mayisabukhishwa ngeke akwazi ukukhuluma ngenkonzo yasekuphakameni, ngeke akwazi ukukhuluma ngenkonzo yasebuhleni, ngeke akwazi ukukhuluma ngenkonzo yasethembezinhle ngoba usabukhishwa. Ngilinda ukuthola yasethembezinhle nje ukuthi bona bebethini entabeni nazo. Kodwa mingathinti indaba yentaba ngeke siyikhuluma. Ngeke njengale voice note engiyikade ngisho ukuthi hayi ngeke. Mingakhuluma kwehlukana nje ngeke siyikhuluma. Asiyikhuluma. Inamba mfundisi. Inamba is 060 6131515. 060 6131515. Umfundisi uMhlongo phansi kwentaba inhlangakazi. Thabo kaSambothi inkosi mayivuma kusasa 6 to 9 ntambama asilungiseni inamba 076 054 3833. Ngizozama futhi ukuyifaka ku Facebook inamba zethu. uNkulunkulu azanibusise.